Aushin pa yung unang naman hado banjuing de pa yang sa tayo atau kia teman continue meanang tapi kalau lokpulan de boyong tamlak sini naman pa yang ayman de lay boglak sa yalak ko sini temnang Mungnyashu village naman hado convener của phê vui vui phần ăn chạm hậu đặc trưng đấy, ở xa từ ibu lok show yang bulan không lắm nằm ăn nấu ở trên nằm ăn vui vui và ngon lắm các ăn chạm phải yang restaurant đó đặc trưng đấy hậu làm cái chén tâm lắm. May I request attention and meet with the convener, Vice President Konyak Union. Sa pay mo buwa ako sa wang tila na lok ko he ma daw ke mo na civil rights and wars. Konyak leaders, elders wise, glory to you, we lift our eyes. Naga leaders, elders, true honor and thanks we give to you. In this great Oleng Monyu, strong and bright, we uphold our heritage in the light. To Kisama Mon heritage near, younger brother we hold dear. Glory to this day so grand, we welcome you with open hand. Ian Theo FNT stands tall, may your demand be blessed for all. To Nagaland let wisdom grow, may the light of knowledge brightly glow. Konyak Oleng Monyu, a time so fine. Sa lok sekolah na the blue color ni ha sabu atau wakilan monang anu saya kamu bulan na wang ti village mu sekolah monang Lengha village cultural troupe babu Wai baca, wai baca payanga convener vice president Konyak Union Behawak Chinayo Batonan anu yalak to shipshe mungkhung kenes ka boy naman ubo wai ba ta mo musu mo ka ba to nu the restaurant the payanga convener Behawak Chinayo yalak payo batonan ke hai baso Wayan anu
선수.